Warga di Gaza, Palestina menjalani Ramadan di tengah suasana perang yang telah merenggut lebih dari 30.000 nyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Udta ilaina ya Ramadan, washtiqat arwahuna litibsami nurikal musyriq, tashfil qulubal makrubatal jirahu bih, wa tuzilu awdaraz zamanil muhtaliq. Ashtaqu lis-saharati fi jawi siyamikum, wa du'a'i khalisin wa rajwa khashi'ah, wa ashtaqu lil-iftari ni'matan wa rahmah, wa huduri syukrin fil wijadi muttasi'ah. La tansahib bisur'atin ya muntahal amal, duna safa'in fil fuadi mukhallad, waj'alna ibadan lakal ladzina ittaqaw ma damatil ayyamu fi hadzal ma'had. Di bulan Ramadan ini mari kita belajar lebih bersyukur atas setiap nikmat kecil yang Allah berikan. Marhaban ya Ramadan.